mesечно plačano prakso, ampak glede na to, da je toliko podjetnih, smo zbrali najboljšega nagrajenca, smo ga nagradili 4-mesečno plačano prakso in predvsem zaradi tega, ker je pokazal inovativnost, pokazal je strast v tem, kar je počel. In kako se vi počutite, ko ste prijeli to nagrado? Jaz definitivno vrhunsko in upam, da samo podjetje in samo gospod Tanja skazal, da bom razočaral. A poznate to podjetje? Seveda, že ko sem prvič upisal na Geo College, že od samega začetka same pohvale o tem podjetju. Torej, z veseljem greste potem na delo? Seveda, veliki veselje. Upam, da bomo dobro sodelovali, pa da bomo pokazali, da je v mladih naša prihodnost, ampak da je